Nalango samia laboto, au kurani tailebu, ngoma, au wai tu ngai malake REC. Andu tali tawali untuk warna na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasere motivuya mai saru lotoka andu tali takana warna na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu itu waktu lomba andu tali takana warna na radio Fijuan untuk mai bibi. Na radio Fijuan nanto mai bibi na bonga ni BNN. Ni sambulu binaka. Seu koyongo na vakaleleka ni nonde tukutuku ena mbongi ende indai. E sa dhuru tako so na mateni tu, me walia na lenga ni kiana sa leilei tuku le simende, ena nonda vonua. E kaina minista kangarabo na ilabu ni mateni tu, o Aya Said Kayum, ni sala ki veital noa kena kambani na Pacific Cement, Tenji Cement Company, ke ira na votale na kambani ena kabinikua. E sa pakatulewa talangave ira na vinakata, mera voli simende maibunotani, ena sianga ni soma, na non ribadabadaba se na duty. Doni mbole lebu kina tambana ni visa kina tambani bila kwa kibuno mamada se LTA na kena bakawelwele taki na lawa kina non rasianga ni via kawai na raiva keira na lewe ni bonua. Erosa ambiuta bata entoni tubutuba na bunilawa ni LTA o Kamen Plante Dosi kina Police Director SSP Mahesh Mishra ena kena sangai merna besu utaka na non ribarau nan raiva keir na lino bonua karando banga taka na ngonsala etuno Mishra ni sabwa dortiko e vida na mbose mena wali na lenga e sota bitiko na beitolo ni ngonsala ene mateni on na bula ena mbakiongo e ruasa luka lima na lino bonua erbo elia na non rambula na bakadalaka e ngaunisala ena non taka bata ke na beitorlinga ena bukia bata na non tapakitabi ena mboseka ni UN Oceans Conference oyana beikae sa ambiuta bata tiko na ililu ni mata ni tu o borenge mani marama ena bita bata na mbosi lelebu e tiko kina kame usutu ni nonda tango maka na nonda waswasa e bosa tiko beir na mata ni tu lewe ni Commonwealth menda na taka bata ke ira na bi mata ni tu ena besi burubura ka sana senga ni rawa menda na pamberembera ena tikino ngo kina gito ena waitabitiko ni mateni ngauna o chale watumbua na senta ni timi ni Vodafone Flying Fijians ni yote ni kiana maikadhiba kina dhana ena sota kina timi ni Australia rauna gito batatiko o watumbua ki Albert Bulibuli ena senta ia o berniki ngone ba ki timo di nangusa rauna gito tiko ena wing Nicola Matawalu ki Ben Bolabola ena halfback ia o kini muri walu ena yatu e muri ke na fullback ena liu takatiko na timi na kapitani waka pusingera ia o kalipati tawake ke bila me mata e rawa ni rauna ngai bagita bitalanga maida bekir na vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rauna na sama na steseni na radio Fiji 1 ke na mbula FM ni vakading vinaka Korong lebu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na yawo sala bilaw Bula FM number 2 na serre dagang ko pinesiwa bo ngano ni buka tele do tal takawali na warong na Bula FM ko singa toka Bula FM number 2 na serre Bula FM number 2 na serre